Apa sih, Bon? Kejar-kejar Diam mulu. lo. Masalahnya apa? Lu ngambil korek gua susah. Tuh, nyalain rokok. Lu Gila, cuma tadi. korek-korek doang. Suwe. Berat bisa. Kali-kali ini. Biasa. Ngejar-ngejar mulu. Bego lu. Lu ngapa sih? Korek gua nyet. Belain dulu capek. Aduh. Ini Ustaz. Korek. Dari tadi lu. Madana nggak ada kereta tadi. Cabut dulu ya. Iya Madana. Yuk, di sini aja udah. Iya. Nungguin kereta. Ada apa-apa adan aja. Gue sengaja, Rud. Gue juga pengen ngerokok. Lu ngapain pakai lari? Ambil korek gua. Ambil korek lu, gue gak punya korek. Tuh, jambu jatuh, Rud. Lu Ambil. bodo amat dah, gua capek. Rokok baru. Enak. Gue juga mau ngerokok dari tadi. Apaan ini? Rokoknya Udah tuh, korek dulu ya. bego banget sih lu. Main ambil aja rokok gua.